Here we have race 81, under 16 boys, W6, 250 metre, heat 5 of 7. Kei te aratua tahi, te kura o Kokohuia, kei te aratua rua, te kura kaupapa Māori o Whakarewa, kei te aratua toru, Makaura College, kei te aratua wha, Opononi Area School, kei te aratua rima, Manurewa High School, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga, te kura kaupapa Māori o Te Rito, te kura kaupapa Māori o Te Waiu o Ngāti Porou, kei te aratua Iwa, Gisborne Boys High School, te aratua Ngahuru, Tipene, te aratua Ngahuru Mātahi, te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, me te College Te Paopao. Ko te haki mā tērā e tuana i tēnei wā. Tēnei te whiringa whānui tuarima. We have a red flag. Kua tū te haki kākāriki. Te rāpea kare kau he ara tuarua, engari hūkere ana te ara tua toru me te ara tuarima. Makaura College tērā, me Manurewa High School, e pakanga ana. E rongo i te umere, te akiaki o ngā whānau i konei i te whenua. He kapa tēnei ātāhua te mātaki atu. He waihoe te take. He tō ngaki te take. Quick look around, engari pai noiho, ko rātou noiho ka tuarua ko te ara tuarima, tuatoru ko te ara tua Ngahuru. Manurewa High School, kātahi ko Tipene, taku mōhio i tuatoru, engari anei Makaura, kia manawa nui. Ngā whakaihu waka mo te whiringa whānui tuarima o ngā whiringa whānui e whitu. Nei te tō waitanga. As you can see, lane 3 off the blocks. First off the blocks. Kāreke he tiro kia tai ki te mutunga. Te ahua nei koera tētahi o ngā tikanga ne. Not allowed to look around until they get to the finish line. Ka mau te wehi, karawe tamama. Anei ngā whakaputanga mo te reihi waru te kaumātahi, Makaura kia manawa nui, tuatahi, sub 1 minute, rima te kaumā waru. That's the fastest time so far. Manurewa Gold, 101, Tipene, 104.